So hi guys, so welcome back to a new branded video. Jotono no dibor kaham. Guys, pula no jotono nakama sando tamni game so sorry tamni game sugdin ni absent ya golo tini si video means mukbang do. Gendaro 4K naimano 1080p pun naidi HD pun naidi Ultra HD no problem. Dia pun naimano jesu resolution pun naimano. So no belai kan nakar sando tamni gang kisah problem bagai plus film kisah problem kete and the most important things ang zamane edit kayo ane editing ni materials get disturbing do mane sign reason no tamni ang mol edit as edit kaya I was editing with my own laptop okay ngan later editing tam laptop pura band tamin sana laptop kam kaya so I'm going to repair very soon okay watil magi blaki sem tro kota okay so anyway let's go guys asuk din ya kalau tiri sin no bete mukbang so belai kana haman no asuk ka sabar kata mana video sana kana ro buhur video fane buhur mukbang na Instagram bo ama hano comment YouTube bo ama hano comment andor masakara call kaisung kana mukbang tang di ne nge problem kamono ani laptop totally damage mane tamin sana I mean system karab thado mane system ham dia ta mobile ka system kurita mobile system operating system e amata nok tong thaka ga bor sana moya kana e am parang video dane chai tong na kai mai the si muya berang bro I like it tama dan kanla dan kamu ya mo okay jangan white rice okay let's first this fish. Let's go. And this is the first bite with bamboo. Kan gelas. Abang bilang atau kakak masak kayu. Bro. Ada banyak dah, nuntung lang. Umam siapa kata nuntung lang, aku kalau atau lah. Oh, saya bilang. Dari ini kita kayu kalau itu kita kalau kayu. Nah, tak sih. Mau nggak? Buka. Iya. Buka. Apa? Lumba. Muya. Jadi bahasa Inggris the most famous. Wow.
Maka to kaji. Guys, so thank you so much for watching this video. Okay, tamni ke jamin problem is the video ri kana kam bal jama kana so bala stress kore so na kajari so je laptop ठीक मिसा किसा video ko di misa urne do so thank you so much for ham dong bagai so mama video na ta dong subscribe kana ta bang okay so see you coming next new vlog so take care and